habaho inama cyangwa abemerewe gutora bahagararirwa n'abafana ba perezida ba fan club. Abaperezida ba fan club nibo batora. Nukuvuga ngo abandi bakunzi bose ba Rayon Sport ntabwo bemereye kujya mu nama y'inteko rusange ya Rayon Sport. Ibyo bitandukanye no muri Kiyovu Sport, aho muri Kiyovu Sport umuntu wese utanze amafaranga guhera ku 200,000 yemereye kujya mu nama y'inteko rusange. Nukuvuga ngo ikipe ya Rayon Sport iramutse ivuze ngo kugira ngo ujye mu nama y'inteko rusange watanga amafaranga 200,000. Utanze 200,000 ukajya mu nama y'inteko rusange muri Rayon Sport, byashoboka yuko bakodesha nka Beka Arena. Beka Arena kabiro yakiriwe nama y'inteko rusange, kuko abakunzi ba Rayon Sport bafite ubushobozi bwo guhera ku 200,000 ngo bitabira inama y'inteko rusange. Ndikumva ayo matora sinzi uwayahagararira. Ayo matora banza bayashikiriza komite ishinzwe amatora mu rwego rw'igihugu kugira ngo ize guhagararira ayo matora, kuko ndibaza yuko amatora y'ubushize yarahagarariwe na perezida ucyuye igihe, former president Abdallah Murenzi ariwe wari uyahagarariye. Ndikumva atabasha kuhagararira bitewe n'abakunzi ba Rayon Sport bafite ubushobozi bwo gutanga wenda amafaranga 200,000 kugira ngo bitabire inama y'inteko rusange. Uko niko muri Kiyovu bimeze, ariko muri Rayon Sport yatandukanye kuko bazanye amategeko akumira bamwe mu ba nyamuryango cyangwa mu bakunzi ba Rayon Sport. Nukuvuga ngo Rayon Sport ni ufite kubabwira ati uwemere kujya mu nama y'inteko rusange no gutanga miliyoni. Mbabwije ukuri rwose ko ikipe ya Rayon Sport ni muri Beka Arena rwose bateranira ubwo bashaka abahagararira amatora, kuko byanze bikunze mpamvu ndi kubivuga nkurikije uruganda rwa siporo rwano mu Rwanda, kuko ikigaragara uruganda rwa siporo hano mu Rwanda biragaragara ko mbwira komite ya Premier League mu Rwanda, mvuga Ferwafa, mbwira ministeri barebe neza, bitonde, bashishoze, barebe mu ruganda rwa siporo mu Rwanda rutanga ibyishimo amakipe abiri y'abaturage, ariyo ikipe ya Rayon Sport, ariyo ikipe ya Kiyovu Sport. Barebe neza, bashishoze, barebe uburyo football yo mu Rwanda iri kugenda isubira inyuma. Ngaruka kuri Ferwafa gatoya. Ikintu kiriho ubungubu amakuru ari kugera kuri Iris Sport Agency ari kuvuga yuko ikipe ya nako muri season itaha bagomba kuzazamura abanyamahanga bakabashyira ku 8. So kuvuga ngo ikibazo ni abanyamahanga, ikibazo ni amategeko. Ese ni ukubera iki bakumira abanyamahanga ahubwo bakazana bagashaka gushyiraho umubare ntarengwa? Ikibazo suko yakuzamura abakinnyi babana babene gihugu, ahubwo ikibazo ni iki ngiki. Bavuze ati duhaye uburenganzira abakinnyi babene gihugu, abo bakinnyi babene gihugu bakire mu makipe byinshire umerita ajye mu kibuga. Ikindi cya gatatu, uzana umunyamahanga wenda bafite caps 5 mu ikipe y'igihugu akomokamo, wenda nko muri saison 3 ziheruka cyangwa tuvuge muri saison 5, kuko kugeza ubu ngubu nta mukinnyi n'umwe dufite mu Rwanda ukina n'ikipe y'igihugu wahagarara ngajye gukina muri shampiyona y'Ubwongereza. Impamvu ni iyihe? Urutonde rwa FIFA turiho, umwanya turiho, ndibuka niba ntibacyo turi ku mwanya w'130 ngira ngo na rimwe. Nukuvuga ngo mu Bwongereza ntabwo wajya gukinamo uri ku mwanya w'131 niyo waba ucenga nka Messi ukinira ikipe y'igihugu uri kuri uwo mwanya. Nukuvuga ngo ikintu kiriho rero Ferwafa urabona ko hakiri ibibazo mu buryo bw'amategeko yayo, kandi bikagenda bigafatanywa na Premier League yo mu Rwanda. Abategura Premier League Rwanda, shampiyona yo mu Rwanda, nukuvuga ngo nibicare bavugurure amategeko areke gukumira abanyamahanga. Ibyo biratuma n'uruganda rwa siporo mu Rwanda hari aho ruva, hari aho rugera. Urugero rumwe nka Usengimana Faustin yabuze kontra muri Iraq kubera
ikipe y'igihugu ahiri no kuba adaheruka guhamagarwa mu ikipe y'igihugu. Murebe igihe Faustin yaheruka guhamagarwa mu ikipe y'igihugu imyaka ishize, ni ukuvuga ngo yabuze kontra saza umupira se, ariko kontra yarayibuze. Hari abantu benshi batari babizi. Ni ukuvuga ngo Faustin akimara kubura kontra, ni ukuvuga ngo kugeza ubu ngubu ikipe ya Rayon Sport nayo kugira ngo ibashe kugera mu buryo bwo kwiyubaka, mu buryo bwo kugira iki, ndagira ngo rwose abayoboye RIC yo mu Rwanda, abayoboye Ferwafa, Minisiteri, RGB, izo nzego zose karenye, mwongere mwicare murebe rwose aya makipe abiri, murebe ibyishimo atanga, murebe umunezero w'abanyarwanda, murebe uruganda rwa siporo mu Rwanda aho turi kujya. Impamvu ndi kuzanamo Minisiteri nta hantu ihurira na Rayon Sport, nta hantu ihurira na Kiyovu, nta hantu ihurira na Etincelle, nta hantu ihurira na za Magaju wo mu Bufunzo, kuko Amagaju niyo yabaye ya mbere, niyo kipe ya mbere ubundi buriya mu Rwanda. Ariko mureba hiri ni ikipe y'abaturage, ni ikipe iri aho ngaho. Impamvu ndi kuvuga Minisiteri, ndi kuvuga ku ikipe y'igihugu. Impamvu ni iyi: ikipe y'igihugu izakomera kuko shampiyona y'u Rwanda izabikomeye. Ikipe y'igihugu isubira inyuma kubera nk'ubu, turebe nk'urugero, nk'ubu ni uwe mukinnyi wo muri Rayon Sport uhamagarwa mu ikipe y'igihugu, usibye Kevin wenyine, kuko na Kevin ntabwo azongera amasezerano muri Rayon Sport, birateganya ko agomba kujya hanze y'igihugu. Muraperi ntibangahe bahamagara, kugeza aho Foruje avuze ati nta mukinnyi n'umwe muri aperi wakina Champions League, CAF Champions League, nta mukinnyi umwe wakina Confederation Cup Nyafurika. Ni ukuvuga ngo ikibazo gihari ni shampiyona yo mu Rwanda. Ese muri polisi ni bangahe bahamagarwa? Aho polisi tubona ibintu byose iba yabikoze, nta kibazo cy'ubushobozi ifite abakinnyi b'abanyarwanda bakina muri polisi, ubona bahamagara ni bangahe? Mufate urugero nka Muhajiri, mufate urugero abandi. Muhajiri wamamagara mu ikipe y'igihugu, umwanya akinaho niwo Hakim Sahab akinaho, ashyiraho Keve ari hejuru ya Muhajiri. Ni ukuvuga ngo ikintu kiriho basubire mu mategeko. Ntabwo niyo bavuga ngo abanyamahanga bagira 12, abanyamahanga 12 abaza mu Rwanda baba bafite ubuhe bumenyi, baba bafite ubuhe buhanga. Ni ukuvuga ngo ikintu kiriho ni kimwe. Twongere turebe, dushishoze, twongere dusubire inyuma, turebe mu ikipe y'igihugu. Niyo mpamvu nazanyemo Minisiteri niganire na Ferwafa iganire n'abayoboye League Haji, ganira na Ferwafa. Kongera abanyamahanga ntabwo ari cyo gisubizo cy'uruganda rwa siporo mu Rwanda, ahubwo ikibazo gihari ni iki ngiki: karite z'abo banyamahanga bari kuza mu Rwanda ni izihe? Ese nuzana umunyamahanga afite caps zingahe mu ikipe y'igihugu avuyemo? Nk'urugero, mwaravuze ngo ni 7, Rayon Sport ikazana abo ba Gomez yakina ikipe y'igihugu akomokamo. Kadimu Ndiaye arahamagarwa mu ikipe y'igihugu. Ahubwo nimuvuga ati abanyamahanga nimushake muzane 20, ariko muri abo 20, sorry gato, nimushake muzane abanyamahanga 20, ariko babe bafite caps mu ikipe y'igihugu, byibuze caps nkeya zibe ari caps 5. Noneho turebe amakipe afite ubwo bushobozi bwo kuzana abanyamahanga bafite caps 5 kugira ngo baze gukompeta n'abanyarwanda bari hano imbere mu gihugu. Urugero, nk'ubu APR FC iri kudiringa Gervinho amaze imyaka ingahe adakinira ikipe y'igihugu? Nibyo nababwiye mu kiganiro cy'ubushize cyatambutse kuri Iris Sport Agency. Ni ukuvuga ngo Gervinho amafaranga bashaka kumutangaho yagakwiye kuzanamo abakinnyi 2 bafite caps 2 wenda mu myaka 2 ishize mu ikipe y'igihugu, kuko Gervinho ibi ntarimo kwaka APR FC kumwubakira inzu, kumushakira inzu azazabamo wenda ihagaze 1,500 cy'idolari, ni 1,800,000 gutyo, hafi 2,000,000 za buri kwezi.
udashizeho bw'umushahara, udashizeho imodoka zaza agendamo, bafite kuzaba bamutakazaho hafi miliyoni zigera mu 10 za buri kwezi. Ariko wazanamo umukinnyi umwe, kereka PRFC niba yinjiye mu ruganda rwo kwamamaza. Icyo cyo turacyemeranywaho, yinjiye mu ruganda rwo kwamamaza, izina rya PRFC kongera rigatumbagira, ariko nanone izina rya PRFC zatumbagira mu ruhando mpuzamahanga ari uko bateye intambwe, barenze amatsinda, barenje amajonjora, bageze mu matsinda ya CAF Champions League cyangwa Champions League nyafrika. Ni ukuvuga ngo mu gihe impamvu Rayon Sport buri gihe ihora izina ryayo ritradinga muri Afrika, nuko hari urwego yageze muri CAF Champions League, yageze muri CAF Confederation mu matsinda, iranayarenga igera mu yewe muri kimwe cya kane. Niyo mpamvu izina rya Rayon Sport rihora ritradinga hehe muri Afrika. Ntago ari uko bazanye abakinnyi bakomeye muri abantu bari bahetse Rayon Sport, bari ba Jabel, bari ba Manzi Thierry, bari ba Mutsinzi Ange, bari abataka ba Caleb, nibo bari ba Keve, nibo bari bahetse ikipe, barutanga muri Bukarutanga Kufra yateye Gor Mahia muri Kenya, nibo bari bahetse iyo kipe. Urumva bari abakinnyi bakuze mu buryo bwo kubana mu myaka myinshi, bari bamaze gukina na sezo zigera muri 3. Naho ubu ngubu urazana umukinnyi agatera amezi 6 akaba aragiye, urazana umukinnyi agatera amezi umwaka umwe akaba aragiye, Muhadjili arasinya umwaka umwe akabasinya undi mu yindi kipe. Ni ukuvuga ngo mu buryo bw'uruganda rwa siporo mu Rwanda muvugurura amategeko, abayoboye ligue murebe uburyo muvugurura amategeko yanyu, namara kuvugururwa rwose muhe uburenganzira amakipe agende, nashaka azana abakinnyi 20 b'abanyamahanga afite ubushobozi, namara kubazana ariko mushyiraho itegeko ati turashaka wenda uheruka caps 3 mu myaka 3 itambutse mumuzane hano. Nimumara kumuzana bien sûr byanze bikunze ikipe yose izajya kuzana umukinnyi ari umukinnyi uri ku rwego aza gutanga competition, tugira competition ikomeye, atari amakipe, atari ikipe imwe nako, kuko APR iki gikombe gitwaye ikimerita 100%, ariko nayo nta competition yabonye. Bari abakinnyi nagara abakinnyi bo kujyana ku ruhando mpuzamahanga. Tugaruke gato muri Rayon Sport rero, Jean Fidel rwose wakoze byiza, ukora byiza byinshi cyane, ariko mu myaka ino usigaye nawe waje uvuga ko muri Rayon Sport n'amafaranga uzatanga, abakubwiye ko abakuzanye bakubwiye ko muri Rayon Sport hari amafaranga, ariko turashaka kukumenyesha Jean Fidel nk'abantu bakurikirana football yo mu Rwanda, muri Rayon Sport nta mafaranga arimo. Amafaranga atangwa n'abakunzi bayo, amafaranga atangwa n'abakunzi ba football kugira ngo ikipe ya Rayon Sport ikomeze gutrading. Warabibonye ujya gusohoka ejo bundi uburyo batanze iki amafaranga, warabibonye Jean Fidel amafaranga yatanzwe aho yagiye ava. Uribuka Jean Fidel abakinnyi ba Rayon Sport bagera muri 5 bajya gukina finale y'igikombe cya Peace Cup umwaka ushize, warabibonye ibyakozwe. Abareyo barahagurutse barababwira ngo rimugende bitangira ubwa amafaranga. Ndi kumva amafaranga batanze Jean Fidel batarakomanze kuri office ya Rayon Sport ngo yabasubize. Ni ukuvuga ngo amafaranga uko yatangwaga muri Rayon Sport yatangwaga n'abakunzi ba Rayon Sport. Jean Fidel rero navuga yuko utaruzi Rayon Sport cyari cyo bakubwiye ko amafaranga hari. Sadata avuga ngo barayibaga, nawe warabibonye ko nta mafaranga arimo. Ndi kumva amakuru agenda avuga yuko mu hoteli yawe icumbi hano mu Karumu hari amafaranga Rayon Sport kurimo akubiya kurimo. Ni ukuvuga ngo hari ibyo wabuze rero ni bari abasaza wabuze bagacinya, ubura ba Paul Muvunyi, Paul Rwarakabije, abo bose hari amafaranga bagendaga, hari imisanzu yo bagendaga batanga. Muvugura amategeko ya Rayon Sport yo gukumira abakunzi ba Rayon Sport, baze batanga umusanzu ikipe yongere ikomere, kuko ntabwo uzajya gukomanga kwa Gacinya afite ikiraka, leta imuha akazi yaramwizeye, niwe westarama imihanda yose n'ushyiramo amatara. Paul Muvunyi afite amahoteli, abo bose. Paul Ruhamyambuga etaje mu mujyi Kigali City,
abo bose bafite amafaranga, ariko amategeko ya Rayon Sport ariho arabakumira. Kuba batayobora amafani club ntabwo bemerewe kuza kugira iki gutora, se bemerewe kuza kugira iki kuba bakwiyamamaza ngo batorwe. No kuvuga ngo gerageza muvugurura amategeko Rayon Sport, ahubwo kugira ngo Rayon Sport ibone amafaranga azarukirita abandi bakinnyi. Muvuga ngo kugira ngo itabiri inama y'inteko rusange wemererwe gutora, wemererwe kwiyamamaza, wene nushaka mushyiro miliyoni 5. Jean Fidel urirebera icyo bita umureyo, urirebera icyo bita umureyo na sare Intare. Ntago ndikumva Intare bayuzuza, Intare Arena, Beka Arena, uvuze ati miliyoni 5 wemererwe kwiyamamaza, wemererwe kwitabira inama y'inteko rusange. Wabona abantu, wabona bareyo, wabona umureyo, wabona umurindo wa umureyo, baze bubake ikipe. Wamaze kubaka icyo bita administration. Jean Fidel wamaze kubaka ikintu bita administration. Vugurura amategeko agenga umuryango wa Rayon Sport, areka gukumira buri mukinnyi, buri mufana, buri muntu wese ukunda Rayon Sport, buri muntu wese ukunda sport aze atanga umusanzu mu ikipe ya Rayon Sport. Numara gutanga umusanzu mu ikipe ya Rayon Sport, muri ubwo buryo bwo kurekura buri munyamuryango wese atanga igitekerezo muri Rayon Sport, Jean Fidel rwose indi manda uzayobora wenda y'imyaka 4 izaba manda nziza kuruta uko nguku wagiye amategeko yagiye akumira abakunzi ba Rayon Sport. No kuvuga ngo mu buryo bw'uruganda rwa Rayon Sport rwose murebe karite mu buryo bw'uruganda rwa sport mu Rwanda, murebe karite, murebe ubuzima, murebe ireme. Nimumara kureba ibyo byiciro ko ari bitatu, wowe uyobora ligue muzatanga umusanzu ukomeye ku ikipe y'igihugu Amavubi twese dukunda nk'abanyarwanda. Ndabwira Ferwafa, ndabwira Minister, ndabwira RGB rwose mufashe abanyarwanda mu buryo bwose bushoboka, uruganda rwa Ligue Nyarwanda rubashe kugira iki, rubashe kubona karite, rubashe kubona ubuzima, rubashe kubona ireme ry'umupira w'amaguru, ubundi ikipe y'igihugu izakomera kandi bizagenda neza. Noneho n'amandi makipe nayo azagenda kuko nk'ikipe ya Rayon Sport rwose yo ikintu iri kuzira irazira amategeko ayigenga. Tuve muri Rayon Sport dukubitira muri Kiyovu Sport. Kiyovu Sport harimo ibintu byinshi cyane, amatiku ibintu nk'ibyo, amategeko akumira bamwe azitira abandi. Rwose RGB, Minister Mimosa, mutabare uruganda rwa football mu Rwanda. Sport ni uruganda rwiza, ni uruganda rutanga ibyishimo, ni uruganda rugira iki. Rwose ndumva Minister Mimosa byanze bikunze mu minsi iri imbere ni ibintu bigenda bivugwa, kandi icyo kibazo nzi ko bazongera kukibaza pe. Mutagifatanye ukwezi kwa gatanu n'ukwezi kwa gatanu, mu kwezi kwa gatandatu nyakubahwa dukunda His Excellency Paul Kagame aratangira kampeni yo kwiyamamaza, kandi nta handi tuzakira ni ku gipfunsi. Nagera hazagera mu bice bigiye bitandukanye, aho abantu 5 bateraniye saba haburamo abareye 3. Mu mbaga y'abantu ibihumbi bigera kuri tuvuge abantu ibihumbi 10-20, uwazaha ijambo sazaburamo abantu 2 cyangwa 3 babaza ati Perezida wakemuye byinshi, ariko ikibazo cyariyo kizongera kigarukweho. No kuvuga ngo Minister Mimosa rwose gerageza ukore iyo byabaga, wongere urebe muri RGB muvugane, murebe mukemura ikibazo cyariyo, cyane ikibazo nta kindi gihari, ni ikibazo cy'amategeko akumira abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport. Tunyarukire hanze y'u Rwanda, tuve mu Rwanda tunyarukire hanze y'u Rwanda mu mashampiyona agiye atandukanye. Ikipe ya Tottenham yari yakaniye ivuga yuko igomba byanze bikunze igomba guhagarika ikipe ya Arsenal
ikayibuza igikombe cya shampiyona, kuko igikombe giheruka umwaka ushize ikipe ya Tottenham yagitwaye, ikipe ya Arsenal eruka igikombe 2004 yagitwaye itsinze inganyije n'ikipe ya Tottenham ibitego 2-2. Icyo gihe ikipe ya Arsenal yari yobowe na captain Patrick Vieira. Icyo gihe niyo batsinze igitego cya mbere, Tottenham iza kwishyura ku munota wa nyuma banganya ibitego 2. Tottenham irishima ati ntabwo dutsinzwe, Derby turayinganyije, ariko captain Patrick Vieira yagira abakinnyi ba Tottenham ariko muribuka amanota dufite, ati rega twadukeneye inota rimwe. Kugeza ubu ngubu ikipe ya Arsenal itwaye igikombe cya shampiyona. Icyo gihe Arsenal yatwaye igikombe cya shampiyona iri unbeaten, yatsinze imikino yose 38 yakinnye, sigeze iyitsindwa, itwara igikombe cya shampiyona, irakomeza irakina, itanya n'indi shampiyona ikina, yatsinzwe ku mukino wa 49 ihagaritswe n'ikipe ya Manchester United yari igiye kuzuza imikino 50. Icyo gihe ikipe ya Arsenal yegukanye igikombe cya shampiyona kuri stade ya Tottenham White Hart Lane. Ni ukuvuga ngo White Hart Lane ubu ngubu bakaba bari barimo gukina derby, bakinaga derby ya London, na makipe aturanye, na makipe ubona ahanganye, imwe tuvuge nk'urugero ibikorera ku Mumena, indi ikorera regional. Kugeza ubu ngubu ikipe ya Tottenham na Arsenal zirimo gukina, ni ibitego 3 bya Arsenal kuri 2 bya Tottenham. Ibitego 3 bya Arsenal byatsinzwe mu gice cya mbere, ibitego 3 bya Arsenal byatsinzwe mu gice cya mbere, byatsinzwe na Bukayo Saka batsinze igitego hamwe na Kai Havertz. Ikindi gitego ni on goal cya Tottenham kuri corner yitewe na Bukayo Saka. Ni ukuvuga ngo ikipe ya Tottenham yaje kwishyura ku gitego cya Son kuri penalty, niho batsinze igitego cya kabiri, naho igitego cya Tottenham cya mbere, igitego cya Tottenham kikaba cyatsinzwe na Christian Romero nsize igitego cya mbere. Ubu ngubu kugeza ubu ngubu ni ibitego 3 bya Arsenal ku bitego 2 bya Tottenham. Bakaba bageze ku minota 93, harabura iminota 3 bongeye iminota 6. Ni ukuvuga ngo ikipe ya Arsenal kugeza ubu ngubu niramuka ikuye amanota 3 White Hart Lane, amanota 3 araba ayifashije cyane, kuko ikipe ya Tottenham yashakaga kuba yahagarika ikipe ya Arsenal, kuko mwibuka yuko mu makipe 3 ahanganye na Arsenal harimo Liverpool yatakaye, ubu ngubu harabagiye mu kinyanyo cy'amanota 5, hamwe n'ikipe ya Manchester City ifite umukino mu kanya saa 11:15 iraza guhura n'ikipe ya Nottingham Forest. Ni ukuvuga ngo ayo makipe yose agomba guhura na Tottenham, ariko ikipe ya Arsenal irabitambutse, ahubwo izahurana Liverpool, Tottenham yongera ihure na ikipe ya Manchester City. Kugeza ubu ngubu ikipe ya Arsenal niyo ya mbere, irarusha ikipe ya Manchester City amanota 4, ariko Manchester City ifitemo ibirarane 2. Arsenal tukiriho umukinnyi Gabriel Magalhaes yongereye amasezerano kugeza ubu ngubu, yongereye amasezerano mu kipe ya Arsenal. Ejo habaye akantu kameze nka saga, tukiri muri Premier League, habaye akantu kameze nka saga hagati ya Liverpool, muri Liverpool hagati ya Klopp hamwe na Salah. Ariko Klopp bamubashije yavuze ati Mo Salah tukimara kugera muri vestiaire twabiganiyeho nta kibazo, nubwo byari bikomeye mwiko ko Mo Salah yari yabanjije hanze. Ikibazo ni ikibazo kitari gifite imbaraga nyinshi cyane,
ariko babashije kugikemura, bikaba bigaragara yuko ikipe ya Liverpool, bikaba birimo kuvuga yuko ikipe ya Liverpool yasubiye inyuma hagati yabo umukinnyi Sadio Mane ayiviriyemo, bakaba barabuze umukinnyi wasimbura Sadio Mane, babanje kuzana Nunez ariko bikaba byarakomeje kunanirana. Umutoza wa Liverpool agomba kuva mu ikipe ya Liverpool. Klopp akaba iyi season irangira agomba gusezera ikipe ya Liverpool akajya gufata ikiruhuko ngo cy'umwaka umwe. Tunyarukire muri Espagne ikipe ya Real Madrid kwa gatanu abashije gukina itsinda igitego kimwe ku busa cy'umukinnyi Arda Güler. Bamubajije yabashije gutangaza avuga yuko nta kibazo afite rwose, agomba komeza kuba mu ikipe ya mbere ngo kwisi, niko we abivuga. na Arda Güler ntabwo ari njye wabivuze, Arda Güler niko yavuze, afite ibyishimo, nta kibazo, ari gukuza imbaraga mu buryo bw'umubiri kandi akagerageza ngo no gukura mu buryo bw'ibitekerezo, akakura mu buryo bw'ibitekerezo. Ikipe ya Real Madrid ku munsi w'ejo irabibarizwa muri Bayern Munich, aho igomba guhura n'ikipe ya Bayern Munich mu mukino wa Champions League. Tukiri muri Espagne, imikino yabaye, Cadiz yanganyije na Mallorca igitego 1-1 kugeza ubu ngubu. Granada na Osasuna ni igitego kimwe ku busa cya Osasuna. Reka dusoreze mu Bwongereza, aho match ya Tottenham na Arsenal irangiye ari ibitego 3-2 nk'uko nabibabwiraga. Ikipe ya Arsenal ikaba ikomeje kuyobora, na match ya Bournemouth na Brighton yarangiye. Bournemouth yatsinze ibitego 3 ku busa. Mu kanya saa 11:15 turabagezaho match ya Manchester City n'ikipe ya Nottingham Forest. Mukomeze gukurikirana Irios Sport Agency, mukomeza gukora subscribe kandi mukomeza kureba ibiganiro byacu birangire. Update zose tugenda tubagezaho mujye muzireba zirangire, niko kudushigikira mukanda like, n'abashoboye gusharinga mukomeze kugenda musharinga abantu bagiye batandukanye mu bihugu bigiye bitandukanye. Murakoze cyane, duhure mu kanya live kuri match ya Manchester City na Nottingham Forest. Ciao.